Nungai ma'am. Welcome back to the channel. Aduga ngasi videos di ay mafam anoba ma ma'am da share tokjaramge. Aigi oibe experience du ma'am da haijaramge. Mafam je Imphal dagi 23 km muktang chatlaga lay. Aduga akhoi sai gai de chachawa kanda 40 to 45 minute muk changi. Masi Awang Sekmai Nongthonband da laiba less in gawe mafam je. Makoiga kaigumba contact tawge hairagadi makoigi Instagram page lay Instagram page suda khoina contact tawbusisu Instagram page suda changaga are booking karam kanda karamba timing da khoigi slot lobi ani khoni na maina hairaga adumaina booking tawbune ma'am tawningbal lerga so ai description da makoi Instagram gi page ki link hapsaramge lombo videos lombo loi hapsarage do hapring mangoina na mafam jida akhoi na chatpaje ayuk nungdin da chapane ba hojikti winter ni na khoi skin je dry oiba ardagi di ke hani dal oirak pa du ma'am ma to bi ai ado ina si faja mafam je chalam dai da winter ni na ina ai mai sing je moisturize oina ba skin je moisturize oina ba and season ba cream khara ai ma'am da share tok jaramge yam hojik winter ni na go winter se lakma matam da khoi skin je moisturize store thamba je yam darkar oiba to do bu moisturize oina hona da skin je dal oirak pa du greasy oirak pa khoi na cream ke ka tai tai use da go taweba aduna si je pra challenge samane ai dare skin je dal jo hendaba aduga moisturize su oiraga already natural glow piraga thamnaba hotna basidaga Mamaearth ki vitamin C nourishing cold cream haiba sigi cream je si season erga di kedoge ha kana khoi skin je moisturize su henbago aduga natural glow om ju piba adu vitamin C na kai mateng pang ha kana khoi skin ji natural regeneration process si je speed up to level aduga glow natural glow ju healthy glow piba adu da mateng pang ba dugumba cream neba ajik season era yeng je mayam kamaina tawge ha do ai skin je huji irul jal oraga kaimta tai dabi da leiba screen ne go singdam da yor kan de khoi skin ji do ha khet pa ji da ngorok dark tar leiba se adu boje ki Mamaearth ki enu je ha cold cream je si tai ra kan da si dark se tai ta de yeng min ji ma'am sikitang lo ji tang lo adu ga sigi masai gi dark ta ki ma pa ji tai yeng ji ha na now she yam tuna ju absorb to we hambra tai baganda aduga non greasy ju oibo go aruga yo yam thina skin jing sai gi dark tai gi ba ma pa do tuna absorb to gi nyo aruga tai gi sai dark ta gi ma pa do am ta khangre to ji aina mu nongna khot baganda go da am ta ta dre da season ba yam nungai ba adugumba makhal gi cold cream ne Mamaearth ki je ain haijaba cream je makhoi gi range ahum thongna lae ahambagi aina saijab do vitamin C gi cold cream sine sisina illuminating moisturization na hai makhoina ko ar mathang jina uptan cold cream kawe sisina ke doge ha kan da glowing moisturization hai makhoina aduga mathang jina Mamaearth ki coco nourishing cold cream sisina rich moisturization piba adugumba makhalgi cold cream gi range ahum jine ma'am ar ma'am season ningbal lerga di ai description de link hapsaramge try out to bio makhoi sigi product sing je Amazon, Flipkart, amadi Nykaa, haiba mafam singsida website singsida loimak phangani aduga Mamaearth ki official app amadi official website tasu choidna phangbigani aro product singje laiba kanda mayamna Manipur 2021 haiba code ase season abirgadi 20% discount phangbigani yam check out to choidna kaubiganu sigi cold cream singje sida vitamin C yawi honey yawi olive oil yawi organic lemon oil yawi or vitamin C na kai kana hange kanda speed up the skin gi natural regeneration process se si thugat haleba hambra aruga khoi gi healthy growth tawbuda mateng pang haleba honey yawi na ki doge ha kanda skin soothing property yawi honey is the si na khoi dry skin je fight taweba aduga olive oil sina kai mateng pang ha kanda go skin je deeply nourished taweba aduga sai essential moisture me hamje lock toraga skin ji lock tor thamada mateng pange ba organic lemon oil sina kai gana ge ha ganda antiseptic property yawe ba sisina ko aduna khoi gi impurities me hamje clean do da mateng pange ba sisina aduga me Mamaearth hai ba company se kana product sing je sabda na thana akhoina makhoi dagi product sing je leiba kanda go makhoina makhoi gi website ta akhoina leiba product tu ga
ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯊꯥꯕ ꯇ꯭ꯔꯤ ꯑꯃꯒ ꯂꯤꯡ ꯇꯧꯔ ꯊꯝꯕꯤꯕ ꯃꯁꯤ ꯀꯩꯒꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯇꯥꯔꯒꯦꯠ ꯑꯃ ꯂꯩ ꯄ꯭ꯂꯥꯟ ꯒꯨꯗꯅꯦꯁ ꯏꯅꯤꯁꯤꯌꯦꯇꯤꯚ ꯑꯅꯀꯣ ꯕꯥꯏ 2025 1 million trees ꯍꯦꯟꯅ ꯊꯥꯕꯒꯤ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯗꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯂꯩꯔꯤꯈꯩ ꯃꯣꯏꯅ ꯍꯦꯟꯅ ꯇ꯭ꯔꯤꯁꯦ ꯊꯥꯕꯤꯗꯣꯏꯅꯦ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯃꯅ ꯃꯃꯥꯑꯔꯊꯀꯤ ꯑꯣꯐꯤꯁꯤꯌꯦꯜ ꯑꯦꯞ ꯑꯃꯗꯤ ꯋꯦꯕꯁꯥꯏꯠꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯦꯟꯗ꯭ꯔꯣꯏꯗ ꯑꯣꯏꯒꯦꯔꯥ iOS ꯑꯣꯏꯒꯦꯔꯥ ꯃꯈꯣꯏꯗꯒꯤ ꯗꯥꯎꯟꯂꯣꯗ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯦꯞꯁꯦ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯕ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤꯀꯣ अर्ली एसेस फंगी अर्ली एसेस फंगबई कानाबसिना कइनो हाकाना ngasai ऑफर बो ओइगेरा अदगी एनी डिस्काउंट बो ओइगेरा सी सिंगजे अखोइदा हाना थुना अखोइदा हाना खंगबो फंगेबा अदुना डिस्काउंट सिंगजे अखोइनि हेना यामना लौबुगी अदुगुम्बा तंजा अमा फंगे अदुना म्याम डाउनलोड तौबिद्रिबो ओइगदि ए डिस्क्रिप्शन दे लिंक लोय हापसरमगे डाउनलोड तौबिरो अदुगा आइना साइजबो मणिपुरी 2021 हाइबो कोड असे सिजनाबिरगा होजिकी एप सिंगजे इजदो 20% डिस्काउंट सोइदना फंगबियो म्याम अदुगा होजिकी हाइबो कोल्ड क्रीम सिंगजे नेचुरल इंग्रेडिएंट दगी साबा टॉक्सिन फ्री होइबा अदुगा इंडिया की फर्स्ट मेड सेफ सर्टिफाइड तौबा कोल्ड क्रीम नाक्तनेबा असी डर्माटोलॉजिकली टेस्टेड तौरबा हार्मफुल केमिकल्स अमते यावदबा कोल्ड क्रीम सिंगनी मैम सोइदन ट्राई तौबियो असी वीडियो हौजरगे याम चिन्नैबा मफम अमने मे लेस इन हर होजजे हजिक मैम दैना शेयर तौजगदरिबा लेस इन हाइबा मफमजे सिजे अखोई इंस्टाग्राम दै थेंनरकबनी अदो अखोइना बुकिंग तौजु इंस्टाग्राम दा तौबनी अदो सिगी मफमजे यामना नुंगाइबजे केनो हदि एनी टाइम चटलगा को यामनासु लाप नतबा ओनली 23 किलोमीटर खतने इम्फाल दगी अरुगा ड्राइव अमजु चटपा अदुगा मु डेस्टिनेशन दो याम लाप नतन अखोइजे वाद्रिङै दा मफम दो योरगा मु अखोइगी थोंग थाकपा तौगे हायरगसु तोंगाना मोइ थोंग थाकपा तौभम किचन तोंगाना मपान दा थमे अदगी मु अखोइना ngahak pothaगे हायरगसु ए सेप केबिन लै अदुदैदा मोइना हैनी मेट्रेसेस का थार मैम ले अदुदी चौकरी मैम अमजु थार लेको सोफा ले यामना अखोइगी ngahak hang out तौब चटपदा यामना नुंगाइबा अदुम मखलगी मफमनेबा अदुगा मो पुखरी अचौब अमजु लेबा अदुई मपानदगा लेपगा ngahak hangchik langba याम नुंगाइबा नुंसा मरांग काइना फंगी और नुंसा पामदे उरुम पामे हायगसु उरुमगिजु जगा लैबा अदुगुम मखलगी मफमने अदुगा सी मफमजिदा इसिंगजे याम फजना इसिंगजे अखोइ खुरहामबम कइका इसिंगजे वातना लै हायदारे अखोइना इसिंग तोंगाना लैरगा प्रोडक्टगसुको खुरहामबा कइका कोलिंग फेंगबा अदुगी फजना मरांग काइना लै अदगी गैस मखोइना प्रोवाइड तौवे अदु कोलिक म्याम खoi थोंग थाकपदा संगदब कोलिक म्याम मखोइ लोइना प्रोवाइड तौवे अदगी ngसाइगी मफम अमाइना कोइ लाकपा कांदा ख्वाइदगी इसेंशियल ओइनेना खनबजे सि रेस्टरूम जिनेबा अदु रेस्टरूम जु फजना मखोइना सारगा थम्मे अरुगा केबिन सिंगजे केबिन मसिंग यामना यामबदी नते मसिंग मरी मंगा लै अरु मफम जे अदुम तोंगान तोंगान बुक तौनरगा को अखोइगी केहनी प्राइवेसी दो दुम फंगनरगा दुमाइना अखोइ टीम म्याम लागसु दुम पुन्ना दुम अखोइ ngसाइ हैंग आउट तौसि याबा दुम मखलगी मफमनेना खल्लेना अइगी ओइनादि यामना नुंगाइगी सी मफमजि लाकपा कांदको मफमजिदा उपाम्बी म्याम अमा लेरमे अदैदि लै साली मखल मखा गयागी मोइना फजनबा सराउंडिंग दो एम्बियंस तो याम फजना सेमे हाइतारे अदगी खoi मीटी म्याम लाए हायरगसुको लंपाक अचौबम ले अदैदा टेबल असांगबम थारगा खoi पुलप फमिनरगा एन्जॉय तौ याबगी अदुम्बा फैसिलिटी लेबा मफमने अखोइजु अखोइन चलुबजे खoi मी 6-7 मुक चटपनेबो अदुदो याम नुंगाइना नुमितो स्पेंड तौरगा हले हुजिक से न्यू ईयर के नक्सलकपगा मै लेना मखोइगी इंस्टाग्राम की पेज ता न्यू ईयर की केबिन की लुपा 5,500 मी अमदा अरदगी 10 ओरगना 1,000 मी अमदा प्री बुक हाना तौगदमने हाग मोगी एडवर्टाइजमेंट गा थोले ए उचरमगे अइना हुजिक हाइबो म्यामजे सिजे पेड प्रमोशन नते अइना मफम दो चलुर कांदा अइना मफम दम नुंगाइ हाइबगी ए म्यामजु सोइदना एन्जॉय तौनी न खंदना अइना शेयर तौजरपनी मफमजे अखोइगी ओइनादि अखोइन चखिबो इमानबा म्यामदो यामना एन्जॉय तौरगा को याम नुंगाइना अद युमजु याम लाप नत्रमनिना को फटलाउना दुम हलकपे याबा मखलगी ओइबनिने यामना अखोइ एन्जॉय तौगी अइना म्याम सोइदना चलहनिगी मतम संगबा लेरगदि को चेकआउट तौबियो इंस्टाग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन दा हापचरमगे हरगो मैम मफम दुदा चलकांदा नुंगाइते हाबना चिंगबदो सोइदना अदोमगी एक्सपीरियंस शेयर तौबिरो आई कमेंट बॉक्स दा आई मैम की कमेंट पाबे याम नुंगाइजै एनीवेस अदो मैम ngasiगी aina share tawjaba video ji nungai khanbiragadi akhoi channel sibu like tawbiramu subscribe tawbiramu aruga adom gi friends sing deju simba mafam sing simba mafam anu leire habje khangnoi dong ta मैम du share tawbiyo मैम support leptan tawbi dong ta thank you so much ngasi bye bye